Ibihe byiza kuri mwese muherereye ku migabane itandukanye, abari ku manywa tubifurije kumererwa neza ndetse namwe aho bukeye tubifurije igitondo cyiza. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu rwageza amakuru y'ukuri. Turi kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa 12 2025 muri studio za Kabara TV1. Ngiye tugiye kubana nitwa Nkomizi James, tukaba tubageza amakuru y'ibera mu gihugu cacu ca Kongo ndetse no hirya no hino mu karere. Amakuru mashya reka tuyahere muri Uvira. Amakuru mashya yize wagira kuri Kabara TV1 tuyakesha Minembwe Capital News, aravuga ko ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi, FNDB na Wazalendo hamwe ndetse na FDLR zamaze kugaruka ziturutse mu mujyi wa Uvira zerekeza mu gace ka Kiriba mu rwego rwo gushaka guhagarika umuvuduko w'ihuriro rya FC M23 MRDP twirwaneho. Ibi biza bikurikira igikuba catewe n'ingabo za FC M23 MRDP twirwaneho zikomeje gusatira umujyi wa Uvira, ukaba umwe mu mijyi y'ingenzi kandi ifite uruhare runini muri politike n'ubukungu bwa Kivu y'Amajyepfo. Twibutse ko hari ibihuha biri kugenda bicicikana bivuga yuko nta musirikare n'umwe ukiri ku butaka bwa Kongo, ko bakomeje kumanuka bahunga basubira i Burundi. Gusa ayo makuru akaba ataremezwa neza, yuko tukikomeje kuyakurikiranira hafi kugira ngo tumenye ukuri kwayo. Tukiri Uvira kandi Uvira ejo tariki 8 z'ukwezi kwa 12 2025 mu gihe cy'amasaha ya saa 12 z'umugoroba haravugwa urujya n'uruza rw'abarwanyi ba Wazalendo baturutse muri Sange, bakaba buzuye mu gace ka Kirubura ku muhanda wa Maendeleo. Aho hakaba hatuye Dr Dudu Meref, umuvugizi w'inama y'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'umutwe wa Wazalendo mu karere ka Uvira. Amakuru atangazwa n'abaturage aravuga ko Wazalendo bari gusaba ko imiryango yabo yahita ifata ubwato bwa mbere kugira ngo ijyanwe mu gace ka Kalemi mu rwego rwo kurindwa ingaruka z'imirwano ikomeje gukaza umurego mu bice bitandukanye by'akarere ka Uvira. Abatuye muri aka gace baravuga ko hari impungenge zibiri gukorwa, ariko nubwo bimeze bityo nta rwego rwa gisirikare cyangwa rw'umutekano ruragira ico rutangaza ku mugaragaro ku mpamvu nyirizina zituma imiryango y'aba Wazalendo isabwa kwimuka mu buryo bwihuse. Reka twerekeze ku mpaka wa Gatumba. Hari amakuru avuga ko ku mpaka waho habonetse imodoka 13 za gisirikare z'ubwoko bwa Fuso zavaga mu mujyi wa Bujumbura. Ayo mamodoka yagaragaye atwawe n'abashoferi, bikaza gukekwa ko agiye gutora abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira ndetse n'abandi bakomeje kumanuka bava mu misozi y'Umurenge bakaza bitse mu bice bya Kiriba. Mu rundi ruhande ingabo za FARDC zaraye zimuriye ibikoresho bikomeye bya gisirikare bivanwa muri Uvira mu masaha y'ijoro ahagana saa 5 z'ijoro, bijyanwa mu gace ka Kalemi hakoreshejwe ubwato bunini bwa gisirikare kubera ubwoba bw'uko uyu mujyi ushobora gufatwa akanya kariko kose. Mbese bikaba byabatungura bigatuma batakaza intwaro nyinshi nk'igihe umujyi wa Goma wafatwaga. Ibi byose bibaye mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugaragara mu bibazo by'intambara muri Kongo, nubwo ubusanzwe uwo mubano udafatwa nk'ubareba mu buryo butaziguye. Tukaba dukomeza gukurikiranira iyo nkuru no kuyibagerezaho ku gihe. Tukiri Uvira kandi amakuru mashatangazwa kuri RDC Times yemeza ko abakire, abasaje ndetse n'abayobozi b'imiryango ejo kuwa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 12 2025 bari mu biganiro bikomeye n'ingabo za FARDC na Wazalendo mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage no kwirinda ko Uvira yahinduka ikibuga cy'imirwano. Abo bayobozi bari barimo gukangurira izi ngabo kwemera inzira y'amahoro kuko byabaye mu mujyi wa Bukavu igihe wafatwaga, bagasaba ko uruhande bahanganye ari rwo AFC M23 MRDP twirwaneho rwemererwa kwinjira mu mujyi wa Uvira mu mahoro kugira ngo abaturage badashirwa mu kaga, abantu bakaba batakaza ubuzima ari benshi. Ibiganiro bagize ku munsi w'ejo bikaba bigamije gukumira imirwano imbere mu mujyi, kurinda ubuzima bw'abaturage, kugabanya umuvuduko n'ubwoba buri mu baturage bo muri teritwari ya Uvira. Reka kandi dukomereze amakuru yacu mu misozi miremire y'Umurenge. Amakuru yihari yagera kuri Kabara TV1 aratanga ishusho nshya yuko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa RDC cyane hagati ya Uvira, Bijombo n'ibibaya bya Rusizi. Ingabo z'u Burundi ziri gusubira iwabo mu ibanga rikomeye. Biravuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB
cyangwa se Force Defense Nationale du Burundi zari zicumbitse mu misozi miremire y'Umurenge mu bice byo ku Ndondo ya Bijombo ndetse no mu bice bya Rurambo ziri kuva ku butaka bwa Kongo mu buryo bw'ibanga hakagenda bake bake zikaba zikomeje kwitwikira ijoro maze hagahita hagenda bamwe berekeza Uvira. Amakuru yizewe avuga ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Burundi bwahamagaje izi ngabo kugira ngo zisubire iwabo nyuma y'iminsi ikaze y'imirwano y'igihombo cyinshi igihugu cy'u Burundi gikomeje kugira ku butaka bwa Kongo. Muri Bijombo izahabarizwaga zimwe zamaze kwika Uvira, gusa haracyariyo izindi, naho amakuru ari kuzunguruka ku mbuga avuga ko Mikarati ndetse na Bijombo nta musirikare w'umurundi ukihari n'ibihuha rwose. Baracyahari. Impamvu nyamukuru ubwoba no kubona Uvira ishobora gufatwa. Amakuru avuga ko zimwe mu ngabo z'u Burundi zatangiye kuva ku butaka bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera igitutu cy'intambara nyuma yaho ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho rikomeje kugaragaza imbaraga mu mirwano iri kubera mu kibaya cy'umugezi wa Rusizi. Hari ubwoba bw'uko Uvira iramutse ifashwe n'iri huriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho, ingabo z'u Burundi zasigaye mu misozi y'Umurenge zagoterwa muri biriya bice bigatuma zitabona inzira zikigendwa. Byari bizwi ko mu misozi miremire y'Umurenge hari kubarizwa ingabo z'u Burundi zisaga ibihumbi 14. Nyuma y'iminsi y'imirwano mu kibaya cya Rusizi, u Burundi bwahahombeye byinshi. Ingabo nyinshi zahasize ubuzima, intwaro nyinshi zafashwe n'abarwanyi ba AFC M23 MRDP twirwaneho, hari ingabo nyinshi zafashwe mpiri cyangwa matekwa, ndetse no ku rwego rwaho kompanyi y'abasirikare b'u Burundi yafashwe matekwa muri iriya mirwano. Ibi byose byatumye ubuyobozi bw'u Burundi buhindura umuvuno bwanzura kugenda bukura ingabo zabwo muri biriya bice buhoro buhoro, dore ko bwirengagije kenshi kwinjira kwazo muri Kongo. Ubutumwa bw'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho, iri huriro ryari ryaratanze ubutumwa igihe kirekire riburira rinasaba Burundi gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Kongo. Ico cifuzo cyakomeje kwirengagizwa, ariko nyuma y'ibyabaye muri iyi minsi igera kuri 4 ishize bigaragara ko ibintu byahinduye isura. Kabara TV irakomeza gukurikirana amakuru ari ku murongo w'urugamba kugira ngo iyabagerezeho igihe. Gusa kandi ntabwo twasoza tutavuze ku nkuru iri kuvuga yuko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye kirinzwe na batayo y'ingabo ziturutse muri Tanzania. Ni mu gihe iki gihugu cya Tanzania cyagiye kigaragara naco mu bikorwa byo kwivanga mu ntambara ya Kongo yo kurwanya AFC M23 MRDP twirwaneho. Mwibuke ko perezida wabo akomeza kuvugwa cyane mu gushigikira leta ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi mu mugambi wo gukomeza inzira zo kurwanya AFC M23. Nubwo kibikora rwihishwa, ariko kandi hari amakuru agenda atahurwa yuko hari imbunda cyangwa se ibikoresho ndetse na bamwe mu basirikare bambaye impuzankano z'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi baturuka mu gihugu cya Tanzania. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Nkomezi James, iyi ni Kabara TV 1 tubagezaho amakuru ibibera mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutsa no gukomeza gukora subscribe, like na comment.